Bai tetemi sang mule ko kusang mi wakilina sang moto tabe tetemi sa mong ko tantu tapah jadi kepada segenap keluarga pergilah lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu terima, karena itulah yang akan menghiburmu kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada. Dan bagimulah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Rampun dia mototo kami nomban si tetena jonende paluntun di batang ramuna indambe besok kuanta anak perempuan kusilui dan nopak karapasan kasolanasang la tontong luka lana potete pada pakatana jum tutumang pararata sudah selesai juga. Iya, terselesaikan. Oh, tempat. Apakah sudah capek? Belum. Kenapa tuh? Yang pertama sembahyang. Oh my gosh.
batu penampan katana tuman kamasayangan tolong pakai pun dia pembuangan maranata pararukan narago majelis gereja di kwa persumanga puang tontong pas pakai komedi nanti lagi orang sarama pen talun tuna parampo tomaton tani nelton nalago tomaton tani nelton di kwa di ben atu. Berapa penonton di situ? Berapa penonton di situ? Ini berapa di sini? 2 ji. Ya, tom panata ate kanasara. Yang mau tulang parampo sambuku doang pokada. Istirahat juga, Pak. Apa dulu laku pokada? Tujuan kada soyan sumanganan de temala putalang. Gua tabe lako tosikan di aluk menlaulangi losol di Batara saaburan majelis gereja DT jemaat merana nata pak peralukan siala komintu majelis siatabe lako payo nate tondok bebo setang damaan ati pak lewon empana tak tahu gudang nungan di tahu kamban saaburan toma aparenta kepala Lembang si bawa aparatna tabe lako kaya kalandona tondok lambak layu nate panglewat saaburan indo tondok ambe tondok tupan tambu dulu kajo may pira-pira ainan sia tabe lako lindo angga mairi turampo pada untuk koni aloleko na nde siluki lante Allah pak kaburusan bunga kadang kiki gua temara putalang indete to talang kikwa kurre semangat laku majelis gereja jemaat pak pararukan turampo membawangkan nih Pak apa katana baik paduan suara maupun kadang napuang matua Berjuang sekali. tula mendadi penghiburan sejati dalam kami solanasang de keluarga total tentang ibela Berapa? tentang di kareta solanasang Itu begitu. tapi kikua napuang murah la tontong rondong ki solanasang nasi taruna duka to lako to aparenta Kikua kuris mengaduka lako toma aparenta tumbengkan ni surah izin selama kegiatan pelaksanaan palimpunan patang rabu mentu na to kikuris mga nalinupa na puwang tontong pasak ki isolanasang nasitar na duka to tejo na teme pengkarangan pa tondokan lendu pa tondokan to mangurang lain din atau talang lalau na pebulian untam pe komisaraan ni dalam nami kamalikan solanasang turampung posa ikoduka kurre semangat dan lupa na puang tontong pasak ki komisaranasang nasi taruna duka to lako ibu-ibu PKK mulai di pamulan na tengka na tejo na sa kamu yung sola tadoan mulasyo na buo-buo sa ngaraku tutor rumah kairi jo pentilota data pameladyong katonan ni lam mata penanta solanasang pelan na tumalang ambate ang kumikamu tuna sindung kalangan kamu tupain na umi nasitabang na duka to lako te anak ko na tanto mirami korba na pa pandetay na ako matiyo no kami tongan niya bibiyong tapi den pati neneni den pati murid pato malim lain den na total lang law na pepebulan siya daw na toy den pakan ni tulam ini mengkara apa kinin ni temi apa na lutondo dami man yung pinawa batta ko niya lon itu katuan na baik ko ipong matuyo parang na tao
Jadi laku kita Solanasa matairan alkalan tu bang aku laku pokada. Iya teh syarat apa kau ulanti aluen. Iya teh. Kipalele dari kumi mata jonasa kumi rentu sang dadiang kibat tunan nabi kami ni kamali ikan ni. Nada ko kiramu masiyang doang mo kidong bogi. Antas tambulalan. Katontong si pukada melonen ne sisa abu maya-maya. Narapa napuang matula torro pariwa aku batan di kaleta Solanasang. Katontong masakte mairi marudin di Solanasang. Nadako kenako kipantan suleking kolik na lanta. Tangat ito na lentek tang tirumbukan uku. Antarampo salama lapo to kaman panuanta Solanasang lende to puang tontong tapakala bilang mentu alokatuanta. Kurang lebihnya kukwa kuresuanga salian na coba tawag mig pasule lako tong panata tengkano sara. Iya moto tu kada naparampot motonta lako kita Solanasang nalako tumatonta nini elto ikwa buang tontong pasta ke kami. Mentega kira ko orang sarang kenapa ia mau ungkapan duka cita jomai kombongan mararata paparukan di gua tadi aku kita Solanasang tu orang potong korlante lupa aba kemasasan dan inde kasih turusan ki kombongan mararata paparukan lakote ampuna sara kikwa turukan di masusa inde apa kurang pekomi apa genya tu apa kata nasundun ia untuk pengesu tonton komi ramengkara api lako minto komi keluarga masusa tanelangko lako orang sara apen lima ia untuk lamelaki kasih tamu bulan apa? Kurang tuak. Dia udah kayak tuak. Di pembasin. Dia rusuk kah? Pembasin. Pembas ya? Oh. Ada kata tua. Bagi sushi. Oh. Sorry bos kena takut nih. So boko mana susya mo ka PKK. Yo. Mana sumo? Yo. Itu Mang kato Langsung para apa pen? Mana sumo? Iyo, naku papen mana sudu kumde guys so. Iyo. Iyo mana sumre? Iyo. Mana semua guys? Oke, baik. yo mana sumo de boko. Ternyata ada dengar. Susi teh secara khusus tomatuang kude total lang belan natai aktu te buang abongi siata ini sekale te melambi yang tasule ni awadako edempa dapat misule le nasule kinde to banua ta sipa kada pada ko den pata latas pa kadai yo dan isule na ko isule kum de to bana maki aniawa yo to kuma la sule ki de to bana ada ko le Yo. Oke baik. Tidak keras tenggorokan. Thank you, Pak. Enam etianan makarun ta ma hiburan tete lima. Ambil sedikit.
Oke guys, kita jalan dulu guys karena Lakman dia makan. Nanti baru lanjut lagi. Oke. Kau ngeraka bosku tadi mau bosku. Oke. Tirten lindo ki kurung ba mati kami ni. Pusak tangaki. Pusak di Solo Nasa. Damu konten na. Masa kita tanda aku na tahu taruh tayo pala yung taruh. Tidak taruh komito. Ambil. Oh, tidak dia. Dengar Oh, tanya tadi. Ternyata ada dengar di tadi host. iyo. Dia bilang Maaf pemirsa tadi. Maaf iyo. Dia Apa kena kan? Ternyata dia tidak tuli tapi mendengar. Iya, betul oke. Jadi diralat kembali dia masih normal. apa kata dia bilang tadi? Apa dia bilang tadi? Malaysia. Oke baik. Lakap ke mengurah baju kok kuat. Oke guys, kita